Mbukeli kwinjokotho enkulu kimi ukuthi ngikuthulele nalo luhlelo lolunemandla loluthi The Daily Bread lithe nemgqothwa kaNkulunkulu Prophet hlula madimoni ukwenzela lapha eTulu embekelweni la kujika khona emakhumbi khumbula ke uProphet uthazela ke bonke bami labanedinkinga emshadweni emsebenzini impilo imenza wonye waloywa wavala kunemsindo ekhaya nasemshadweni impilo uyibonzi iya kuphi uthanazela ke bonke abantu abadelive akuProphet impilo yakho ishintshe lalela ke ngiphathela umnikelo ongangathi 50 emalangeni uthela kuMprophet waNkulunkulu uyawufika bese uthola ke ema prophetic tools kumgcojo waNkulunkulu lathola kuye wathi kusuhambe uhlomile empilo yakazi angicela ukukhumbuza ukuthi yebo kusasa inkonzo lenkolo kathi lesibita ngisi all night prayer yebo mhla ka5 December ngiyacela ukuthi usukume uthe icala nga6 abantu bengisisexeni embekelweni lapha khona emakhumbi phephethe kusile ngazisa babukele emakhaya sibakhumbuza nganayi ingunguthela inkonzo lenemandla lesipho sithi asiphethe kahle umnyaka. Siyabonga kakhulu Moloyi siyavusela kuwe mbukela lapha ekhaya usubukela khona ngabe usubukela kuleli la kangwane ngabe usibula bomakhelwane egameni lenkosi leyiningizimu Afrika ngabe eMozambique ngabe usibula khona. Oh yes Lord siyakuvusela egameni lika Jesu egameni lamandla. Okay asingene ngelivi laNkulunkulu sikuseni kepha singafiki lapho sithi asikhombuze siphinde kumeme futhi kakhulu kakhulu ngokuthi nayi inkonzo lenkulu kakhulu lesitaba nayo this coming Friday ngathi sihlanje siya kuye mhla ka5 egameni lenkosi sithi ke ungasaleli ngephandle uya nendvodza yakho uya nemndeni wakho abakho abe nenkinga ekhaya nisivani mbukani ngiyacabana ngilo lekhaya buyani sawuthandaza kanye kanye egameni lethu sibheka umnyaka sikanye kanye siqale kahle lo musha umnyaka sikanye kanye egameni lika Jesu imilo tena topic sifanane egameni lenkosi Moloyi asingene ngelivi laNkulunkulu egameni likaKristu namhla ekseni egameni lika Jesu livile mandla sike manje Nkosi yami don't give up. You will make it this time. Egameni lika Jesu Kristu. Ngoba labanye abantu lomkhulu lomnye umuntu ukhathele njengamanje. Usikhuluma nomnyaka esuka kiwo ube madima kakhulu empilweni yakhe. Lesuka kiwo imdonse enzima. Lomnye uzuva ngathi nemtibulala selikambi lempilo yakhe egameni lenkosi uzuva ngathi neminyaka lotako nakhona taba madima tabiphethe. Kepha namhla uNkulunkulu umpona mhlebuseni ungithumile nje ukuthi akhume nembukeli lapha ekhaya. Ngithi la kuwe Nkosi yami ungalahli egameni lenkosi itolo mebuhlulekile itolo mebhibe madima itolo ngabe akukalungi kepha uthi uNkulunkulu akutshela ukuthi this time next year you will make it egameni lika Jesu Kristu umnyaka lotako awunofanana neminyaka lophelayo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha mbukelo wami egameni lenkosi ukhona uNkulunkulu kulesinye isikhathi my brother Moloyi labanye abantu bayebevungathi ku give up seyihambi egameni lenkosi bevungathi qhubeka betame sekumadima kakhulu egameni lika Jesu lo muntu ingani prophetic tamile ideshi egameni lenkosi ngehluleka uzomuntu Moloyi ingani prophetic tolo ngithandaza ngitekilude egameni lenkosi lo muntu uSimoloyi itolo ngikholiwe uNkulunkulu kuthi vele uNkulunkulu utangibusiza yaphambenteki egameni lika Jesu Kristu kepha namhla uNkulunkulu ongithumile uthi Nkosi yami angitokhuluma nembukeli lapha ekhaya ngithi lamuhla lomnyaka lotako awunofanana neminyaka lophelako egameni lika Jesu Kristu you are not failing next year egameni lika Jesu Kristu ngithi don't give up ungalahli ithemba don't give up ungalahli ithemba egameni lika Jesu Kristu uNkulunkulu wasezulwini ukhona ukulungiselela umnyaka lotako egameni lenkosi emnyakeni lotako utawujabula nawo emnyakeni lotako utawuphumelela nawo emnyakeni lotako utawuhleka nawo emnyakeni lotako utawucelebrate egameni lika Jesu lo mnyaka lo ngathi bemadima ngathi wasezulwini abekufaka itraining nje egameni lenkosi ukuthi next year ucelebrate egameni lika Jesu Moloyi my brother sifunzele livla uNkulunkulu encwadzini yebaseFilipi number 1 verse number 6 egameni lika Jesu. Philippians 1 verse 6 ufunzeka ke kanjena ngilethemba leliphelele ukuthi lowo lowaqala umsebenzi lomhlekini Nkosi yami uyawukufeza kuze kube lilanga laKristu Jesu. Nginelithemba lokuthi lo lowaqala umsebenzi empilweni yami egameni lika Jesu utakufeza zakuhlelile ngempilo yami egameni lika Jesu. Yembukeli asangikhulume nawe lapha ekhaya kunaNkulunkulu lowaqala lomsebenzi egameni lika Jesu. Empilo yakho loyiphilako kunaNkulunkulu lowayiqala egameni lika Jesu.
wena you are born for a purpose. Simakathe wawuqala lo msebenzi for a purpose. Egameni lika Jesu waseNazaretha elinemagama ekuqinisa emagama lathi lo simakathe lo wawuqala lo msebenzi utawuqedzela egameni lika Jesu. Akasoza phumula, akasoza yekela, akasoza ahlala phansi angawuqedzelanga lo msebenzi egameni lika Jesu. Angutshele mbukeli lapha ekhaya egameni lika Jesu, your delay is not a denial egameni lika Jesu, but it is a development egameni lika Jesu. Noma ukuthi wehlulekile intolo akusho ukuthi ngeke ngisaphinze kulunge egameni lika Jesu. Namhla ngathi ngiyaprofeta ngithi noma intolo uhlulekile egameni lika Jesu, ngathi ngibona inkosi yelathi bolo isipesakho lapha ekhaya nawukhona khona ngathi ngiyaprofeta ngithi noma intolo uzamile wehluleka wathandaza bona zawuphenduleki egameni lenkosi ngathi inkosi yengathi bolo isipela umuntu lapha ekhaya lomva umshumela egameni lika Jesu. Inkosi yengathi bolo iyakusumela egameni lika Jesu Kristu. Ngithi angutshele ukuthi the hand of the Lord does not abandon what is up to design egameni lika Jesu Kristu. Ngithi angutshele magama ngithi Nkosi yami la ukhona khona sengasankulunkulu asimlahla umuntu egameni lika Jesu Kristu. Ngabe sewukhathele God is not done egameni lika Jesu. Ngabe ukhathele uNkulunkulu akaqedzi egameni lika Jesu Kristu. Angutshele magama ngithi your previous failures that not cancel your future success egameni lika Jesu. Ngithi angisho ukuthi wehluleka kwakho kwayitolo akuqishi nalo lokuhle kwakho lobudaka ukusasa egameni lika Jesu Kristu. Ngithi nalo kuhle kwakho ngiqisho ukuthi itolo ukhalile, itolo weswele, itolo ulahliwe, itolo ugcwele abantu, itolo uphoswe emsebenzini. Ngithi lokumisile uNkulunkulu impilo yakho utawukuma kuze kube phakathi egameni lika Jesu. Yeke kwaqinywa ngebathakathi, yeke kwaqinywa ngema-haters akho naba labakuzondako, yeke kwaqishwa naba labahle bakho egameni lika Jesu. Noma ngabe itolo uhlulekile bajabula abathakathi, bajabula ditha, bajabula abakuzondako, kepha ngeke baqishe simakathe nakubekele khona egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithanda ukutshela indzaba mbukele ekhaya ngithi ungagive up egameni lika Jesu Kristu. This time is not your past egameni lika Jesu, it's your prophecy egameni lika Jesu. Lesikhathi lesi umneza sitawuqala lo landelako angawufanane nangilo lodlulile lesikiwo, kepha Nkosi yami ukaba siprofeto sakho sekwenza na kuNkulunkulu kanti kusangako egameni lika Jesu Kristu. Because our God that we serve, he uses pressure to produce power egameni lika Jesu. Itolo musobola, itolo bukhala, itolo buhloka abantu egameni lika Jesu. Kepha simakathe utawusebenzisa lokho uhloka abantu ngakwakho egameni lenkosi kuproducer emandla kulomnyaka lesitawuqala egameni lika Jesu Kristu. La khona sitho sami ungagive up singena umnyaka siungena ngemandla egameni lika Jesu Kristu. What you call pressure egameni lika Jesu, heaven calls it training egameni lika Jesu Kristu. Nalovu ngathi kuyingqinamba kumthwalo emazulu awakubuki njengengqinamba, kepha thatha njenge training nje egameni lika Jesu. Singathi yakulungiselela umnyaka lo dabu egameni lika Jesu. Letinkinga temnyaka lo phelile engasithe ukubulala bekuyi training yakho ekulungiselela ekulolongela umnyaka lo musa lesitawuqala egameni lika Jesu Kristu. The battles you fought were sharpening your faith egameni lika Jesu. Betilwile egameni lika Jesu. Betilota ukukholwa kwakho, betilota ukukholwa kwakho, strengthening your spirit egameni lika Jesu, egameni lika Jesu Kristu. Building your endurance bekwakhiwa lapha kubeketela kwakho ekuhlala ezinkingeni egameni lika Jesu Kristu. Ngithanda ukutshela ngithi you are stronger than this year. Lesiuvala next year utabe usho ukuthi namhlanje ngimile ngiyakholwa ngoba Jesu wena bewungakini egameni lika Jesu. Ungalahli ithemba, ngiyabona bona benzile bekumadima bokha, kepha ngithi angikutshela amagama ngithi lo mnyaka wa 2026 egameni lika Jesu. Ngiyaprofetha njalo ngithi lo mnyaka utawuqala lo utawujabula nawe, utawuhleka nawe, lezinkinga zemnyaka lophelile ngeke zibuye sithi shiya ngala siyajifanela ngala asinge
ngena tonga makabe ukhona lapha ekhaya ungiva manje ngithumela la sala amagama othi I receive touch your screen and say I receive touch your screen and say I receive in the name of Jesus Christ. Yes, khona sitoko sami ekhaya ukhona uNkulunkulu ethembekile akasoze kokugena akasoze akhohlwa nguwe kulo mnyaka sitawuqala lo uyawungena ngemandla uyawujabula futhi nasi asithandaze nakumbukeli ngomncele ngiyamkhulekela inkinga ibe khona kulo mnyaka lophelayo lo namhla usitshele amagama uthi uNkulunkulu akapheli wena uNkulunkulu uqala kabusha sitawujabula namanje uNkulunkulu ngiyamkhulekela mphendula bento leqhiqimako injabulo lengapheli eminyakeni lolandzelako ajabule asho ukuthi impela uNkulunkulu ebeneza ungihole wazi kwabana mbuso omncele umbukeli kwendele buhle nekudunyiswa igama lakho kude manje naphakathi amen. Siyabonga kakhulu uphephethe livi lesikhathi livi lemandla ke seba ukuthi ke ubusisekile kusibukeza ufike lapha Nkosi uNkulunkulu beyavela hlelele wena lona mlayeto lovela ke kuNkulunkulu through his prophet angikukhumbula utembukele ukuthi umprofeti uNkulunkulu uyathazela njalo ngabo lesithathu nangemgcibelo yebo uthazela ke bonke abantu ngicela ungiphasele umnikelo ka150 emalangeni utobana nemqoqo kaNkulunkulu uyabhalisa ushaya inombolo otibonako la ku screen sakho nga11 ubeke sowukhona kanti ke kulesihlanu lesiyakuye i all night prayer lenkulu utawuchaza kabantu umprofeti asavalele siyabonga kakhulu molo siyabonga kakhulu mbukela lapha ekhaya sibukela khona egameni lika Jesu Christ sike asivele singene sisho lokho ukuthi this coming Friday mhla ka5 egameni lenkosi sinengqungquthela ye all night prayer sinenguza ibusuku lokumangalisako la khona sibe sithi asiphethe kahle umnyaka babe sibreaka tonke inkinga teminyaka lophelako egameni lenkosi sitilungiselela umnyaka lolandzelako ngoba asifuni ingane inkinga hle lomnyaka lo wangathi ke nawe ungakhashoka ukuthi uba khona don't miss out come with your family come with your friends egameni lenkosi angutshele amagama ngithi your life shall never be the same again ungakhohlwa umprofeti athi when he sees your face he shall prophesy and once he prophesies your deliverance is a showcase wangathi uNkulunkulu lapha ekhaya angakuphatha ngemusa ngithanda sakufake mina God bless you ekhaya amen.